Om Swastiastu. Aingi halele sareng sami punapi gatranyane dumugi makasami ngamangguhang kerahayuan taler kerahajengan. Alit-alit nanen ngajong woh-wohan tiang nanen woh-woh napi nanen kajeng. Buah apa yang pernah kamu makan? Tiang nanen ngajeng woh mangga, pisang, manggis, telu. Inggih, nike patut. Woh-wohan mangga, pisang, salak. Nanging kuning bahasa Baline mangga, napi bahasa Baline mangga. Tiang ning. Mangga bahasa Baline biu. Nah, mangga bahasa Baline biu. Hah? Biu? Biu tuh pisang. Mangga bahasa Baline poh. Nggih, alit-alit patut punika. Mangga ring bahasa Bali kebaos poh. Kadosnya nih, ring video puniki pacang wenten pepelajaran indik adan-adan woh-wohan ring bahasa Bali. Tapi mantan ibunya nih, terus biar sayang video puniki. Sumangke, Manas, Sumage, Nyambu, Biu, Gedang, Poh, Timun, Tomat, Tuwung, Manggis, Buluan. Nggih, alele sami iwau sampun ketelatarang indik adan-adan wowohan ring bahasa Bali. Wonten sapunika sane wenten ring video puniki sane mangkin puputang meter antuk ngucapang dungkung Semarepura kintamani ada di Bangli. Kirang langkung titiang nunas gangrena Sinampura ngiring lestari yang bahasa Bali. Om Santi Om.